wake sibingelele kakhulu. Ake sibingelele kakhulu sithi sanibona sithi camangani sithi emakhosini sithi chokozani. Obingelelayo yiyo leyo ndoda emnyama okudokotela wena ohlanganisa amakhambi esintu. Abamazi kahle bathi babakazi into zenzeka umzukulu kaSiqoqoqoqo umfoko amamzongane umntana komhlongo konjomani yaduka iminyakanyaka yazi yatholakala kwesini umntana kodimba komnguni kofenya konkonkobala uyeke lo sephinde wabuya kunina ngisahlali kuleso sihlalo leso sika Dr Mhlongo TV ngihleli uyena impela uDr Mhlongo lo khuluma nani uhleze nilethela izinto ke ezahlukahlukene ngoba uhleze ehluphekela abantu ukuthi njalo abantu mabenenkinga ngifuna uqamba uyafika umuntu kumina senginasi isombululo into esixake kakhulu ke namhlanje empilweni sixakwe into eyodwa abantu baqabene nemali abantu baphambaniselwe nemali abantu bahlukaniselwe nemali abantu bahluphekela imali isona sihloko ke ngifuna ukukhuluma ngaso namhlanje ukuthi la kaMhlongo kulezi inkinga onazo zemali thina sinasi isixazululo isixazululo sothi masikwenzela sona kungafi umuntu kungafi malume engafi aunti kungafi umuntu kodwa wena uphumelele ngale kokufa umuntu ngiqonda ukuthi into esiyenzayo yinye thina ufika thina mase uyashaya kule number uthi 083 406 8658 083 406 8658 mase ushayile wena mase uyabuza ukuthi Mhlongo yini ongangenzela yona ngikwazi ukufana nabanye amadoda ngikwazi ukufana nabanye omama ngihambe ngayimoto ngibe nemali ngibe nomuzi omuhle thina mase siyakulekelela into esikutshela yona sikutshela into eyodwa ukuthi thina la kaMhlongo siphakamisa ngezidalwa akubona uTikolo shaqweni imkhovu akuzona izinyoka akusona inyosi into esabekayo sikuphakamisa ngomuntu wakini engasekho nakhona siko mkhumbe ethuneni sifuna igama lakhe nje kuphela ukuthi mina ngangizala ugogo ubani mase sikuphakamisa ngayo ubona izinto zakho ichuma ngikhuluma nalomuntu webusiness ngikhuluma nalomuntu osebenza kaMlungu ngizokhuluma nalo muntu othi impilo yakhe ayiqhubeka iyaphambili kodwa imali uyayithola iyazi iphele lapho uyena ke lo muntu esimdingayo thina ngoba sesiphelile isikhathi sokuthi nombani ahambe ecela sekuyisikhathi sokuthi nombani ayimele manje angithi uyayibona indumbi khona zonke izinto ezidingayo ikhona kodwa futhi ngicela ukukuchiphisa la sasiyaphela isikhathi seyigubhu sokuthi wena mawuthatha isigubhu umuntu kube khona uround ezohlala isigubhu kuwona sasikwakhela nje isigubhu thina ngaleli wash olibonayo angithi uyalibona leli wash thina sakhe isigubhu ngaleli wash sakhe isigubhu ngering sakhe isigubhu ngofone upopopo sikwakhele lento oyifunayo uphumelele ngalo kokuthuka omakhelwane uphumelele ngalo kokuthuka umndeni wena kuphela wazi ukuthi uphakamisile wena ungasithinta kuyona le number ngoba thina sithe nje la eMgababa endaweni yaseMgababa bathi se-era 7 ngakamthathelo ngaphansi kwenkosi uLthulu wena nje umazana ushayela ucingo ubuze ama direction nayi number kodwa 083 406 8658 083 406 8658 insuku zokusebenza lekhaya umsombuluko kuze kuyoshaya umgqibelo ngologqibelo ntambama sesiyavala ngithi silungisela ukuya esontweni ngesonto phela singathinta amakhambi kade sizoyilungisela ukuya esontweni sesiyobonana nawe ngomsombuluko kodwa kuyabhukwa phela ngoba kuyagcwala asizokwazi ukuthi wena ngoba uvele egoli sophuthuma wena kodwa sikuphuthuma ngenxa ukuthi ubhukile wena uthi 083 406 8658 uyena ku Dr Mhlongo lo dume kakhulu nalapha into ezosiza wena sasicrapha phela masuya lakha wenze zonke izinto kodwa uyokwazi ukuthi makukhona okunye sinako kumesana ekukhala insimbi nje kwena ithi qinqi masuya bona uDr Mhlongo yini ayiphethe asibonane ngokuzayo.